فإن قيل أنتم أثبتتم الشفاعة للمؤمنين والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة يخرج أو يخرج من الإيمان. Sizler ahli sünnet vel cemaat, sünnet karmangan, cemaat karmanganlar aytasыңар, çoğun günah kılgan adam musulman ele. Ağa paygambarız şafaatın korgosun bolat. Antkeni paygambarız musulmanlar üçün şafaat kıladi. Kapırlar üçün şafaat kılbaydı. Turabı? Anda kapır emesken de çoğun günah kılganlar. Biroq Mu'tazila деген mazhab bolgan 5-kılımda. Oşalar emne деген çoğun günah kılgan adam, çoğun günahını kılışı menen bir jol zina kıldı, bir jol arak içti, imandan çıkıp da kapırga girбей ortasında darajada turup kalat dep aytaptı. Bilesizler, bu jerde emne aytyaptı Abu Hanifa rahimahullah, antkeni anын учурунда ушундай mazhab чыккан. Oşalarга жооп катары биздин ишенимибиз ушундай, алардыкы мондай деп айтып кеткен. Анда азыркы ошол чыгып чыгып аткан шейхтердин акыйдасы каяка окшошот?